Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syedralun. Jadi sengaja Abusyik buat video live nyo bacut. Jadi Abusyik pesampor kepada Syedralun Man Bandung yang bahawa baik ni curiga ke Abusyik maupun bak WA minta mau bak WA lun gede. Nejak pegah pakon Abusyik blok Facebook lun. Jadi lun pesampor kepada Syedralun Abusyik hana di blok Facebook urang drone cuma Facebook Abusyik. Ya, Facebook lun ka dihack lom legok. Ya, jadi sementaranya kalung pakai Facebook baru. Facebook yang jih Abusyik urang gasin baru aban di blok. Ya, baru dihack. Jika lagi nya Facebook danyo cit handi puluh angin. Handi puluh angin lili purti bijih pang tibang li purti ante Islam munafik tu. Yo bekah kenat bu. Nyo yang boleh lun pesampor kepada Syedralun Man Bandung. Terima kasih beri tat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.